Imagine this. Being stuck in a dorm with 52 inmates. Imagine that. Take a middle picture and think about it. Welcome to Malala prison. No, it's Malala. Yeah. Malala. Yeah. Malala. Yeah. Malala. Malala. Yeah. Malala. Yeah. Malala. Malala. May lamang kang lunga-ulanga nga solo ay kala akangat isa malewling ka makikia filo se me wo fisi fai mo kausan si foi mai ele que gali se upu na marsul na fa no se me ale ole ola fu ai luma fu ai luma vai kana ele que misil tali misa makalong bayang swinga makapo inaluka inga eleole amakanga ole fai unga sa wosi dia lelo kuiba malingi loy matala eskoki tanu malala ya tanu malala ya tanu malala ya tanu malala tanu malala ya tanu malala kule koko alamali male chula fono la le washa fala so le la walo la vachape na ina stona e solulu wasinga diesu malako wa unga ekimanga lo malauti diploma ayise be pa fingalo ina chusi ile ofisa na itatalo le ama e moe miki I wonder ikali my a chance miki I'm not revive tali my Sani mtawala lekali makasira le olo manu mayo mastanga olingi bisketa mai hey ole no fomanga tu waiting cha hey dunia yo salanga Kuchi matale upenga Chai lo wolanga wa oplonga ia ufa